abantu bamintu banyanturako muna mwatebe stadium mwenye muna jasinya chaateba enanje nimanye tamangane stadium mwenye mono aanka seito katikati na promise your justice. I'll take the information as given to me. Elinde ntebe jakabere inge serikali yito under His Excellency Paul Simarati Mbuyere. Ni mikakati yote bekile rekorosiwa tutafanya sawasawa na vile tulivyokusudia kama serikali. Tukitumia bajeti vile iko na vile imepangwa na county assembly. Iyo maroso taye mule mbea kwana. Serikali iko imara, iko timamu. Na ike naone magega mkuele to. Hakuna mchezo, kazi kwa mpango na itafanya. Oyo kukwana laidi hako leki, usiku watalala. Kwa sababu tunaamini kwamba mipango ikifanywa mizuri, serikali itaenda mbele na matokeo ya maendeleo itaonekana. Mulige liga igase ito, omorembe noro useto hiyo. Mbuyato useto libuya. Kwa hivyo ni kusema kwamba tuko sawa mheshimiwa commissioner, kwamba as I assure you in the morning, there is peace everywhere. Peace in Nyanturako, peace in Nyamasibi, peace in Masimba, peace in Kisii Central, peace in Kiogoro, peace in Keumbu, peace in Virongo, peace everywhere. Eliyo mwali, usija kabilo kiwa mwali mheshimiwa Steve Arika. Mbuyo mwanu mta soko si mipango india. Hii mipango tumefurahia na tumesema ni asante. Hii mipango ikrediti. Mheshimiwa hapo itoro rabo benda botola ajibu musuku. Waona kono kibwate rabu na yo mentamo ya uji mabusio. Munu mheshimiwa kawa na hata basama dikaya abantu bamitumba nyulige nteke mudoka kyo mweli. Na manga kuadile lakini yedidigandi kuwane. Eka tuwasote serikali abantu mwari barikire batanya kuri musahara bataye payroll bariyetendire abana barimu bararoro bakozira imikiri bukomi muri abarimu ba ECD iwo tu ababeka wetero mheshimiwa gavana rati bonsi fi anywhere mo obabule permanent and pensionable no musahara bakolia no muyano babuli mamanye inega siyako no mheshimiwa singa Nabali banje mwaibwa baso ngo babekule pero na mbeli asomwa abakotire te 13 na 14 hotel bieko munambwango babekwe pero ele buyako se ele bubi kama ko ende Christmas mo kende buya komo gutambo ko mwaka mutambo ke buya ya saba lindi abagate naenda bali bisio kole na muru boteningu bwa ebole bo ngana simuze ya saba beko and God bless you. Thank you very much.